Vrlo često naši prijatelji iz drugih evroskeptičnih partija u Evropi kažu da će oslobođenje Evrope započeti onog trenutka kada se oslobodi Srbija. I uprko svim podelama i stravičnom procesu promene srpske svesti koje traje već decenijama, u Srbiji je i dalje najveći san o slobodi, san o onoj domaćinskoj dostojanstvenoj Srbiji koja ima dušu i obraz. Srbija ima alternativu. Srbija ima ljude koji tu alternativu mogu da sprovedu u delo. Velika mi je čast da najavim portparola Srpskog sabora Zavetnici, Milicu Đurđević. Časni oče, uvaženi predstavnici ambasada, draga braćo i sestre zavetnici i svi vi koji ste se danas okupili ovde na Prvom kongresu Srpskog sabora Zavetnici, hvala vam što verujete u ono što radimo i hvala vam što pružate podršku onome što radimo. Grad u kome smo se danas okupili 6 puta je bio na udaru velikih armija u svega 2 veka. Osvajači su stizali sa svih strana, osim sa jedne, sa ruskog istoka. I upravo sa te strane dolaze naši današnji prijatelji, uvaženi predstavnici ambasade Ruske federacije i ambasade Belorusije. Zemlja i narod koji danas najviše podsjećaju na Srbiju iz vremena Velikog rata, brojčano slabiju, potpuno okupiranu, Srbiju koja se povlačila preko krševa Albanije, Srbiju koju su svi otpisali, a ona se podržana ruskim saveznicima vratila u munjevitom proboju koji je odlučio ishod Prvog svetskog rata i potpuno porazila protivnike. Ono što je Srbija bila 1915. danas je Sirija 2015. godine. Srbija se, nažalost, danas kao i pred jednog veka ponovo nalazi pred ultimatumima koji prete da potpuno unište našu državu i narod. Iz dobro znanih zapadnih centara stižu amandmani da Srbija zvanično prizna nezavisnost Kosova. I kao što su tada u svojoj medijskoj manipulaciji zapadni centri objavljivali naslove da Srbija više ne postoji i da je ona potpuno zgažena, tako je i danas protiv Srba uperena stravična propaganda, ali ono što nas danas zabrinjava jeste da ona ne dolazi samo iz zapadnih centara, već ona dolazi iz onih koji danas rukovode Srbijom, dolazi iz usta državnika Republike Srbije. Propaganda koja našu veru naziva iluzijama, naše bitke mitovima, našu politiku zabludama, propaganda koja ima cilj da potpuno proizvede opštu nacionalnu dezorijentaciju, propaganda koja negira naša istorijska dostignuća, propaganda koja briše tragove u našim udžbenicima, u našim knjigama, u našim pesmama, u našim stihovima, propaganda koja pokušava da gomilom jeftinih laži kupi naše skupe istine. Njihov cilj je da okupaciju prihvatimo kao realnost, da ropstvo prihvatimo kao mir. Cilj njihove propagande nije samo revizija naše istorije, već revizija naš samih. Oni nas upućuju na svetionike tuđeg tla, tuđe filozofije života, tuđeg razmišljanja, a pre svega tuđih interesa. Najviši zvaničnici Srbije sve češće savetuju da je politička zrelost odricanja od sopstvenih vrednosti, da je politički pragmatizam u napuštanju nacionalnog samopouzdanja. Mnogi nam sa zapada poručuju preko svojih stranih, a i domaćih izaslanika, da ne treba da budemo gordi i da ne smemo da budemo gordi. Mi nismo gordi, mi smo dostojanstveni, želimo dostojanstvenu Srbiju i zato su naš zavet, sloga, dostojanstvo i čast. Srbi nisu jedini narod koji se našao na udaru takve propagande, ali su svakako među onim narodima koji su najviše bili na tim udarima. Ovaj skup koji je sabrao
Srbe i svih srpskih zemalja je dokaz da kao što nisu kroz istoriju uspeli, neće ni danas uspeti da slome duh srpskog naroda i poraze našu volju da uvek biramo slobodu i da uvek biramo Srbiju. Ovih dana mnogo se o tome govori. Suočeni smo sa duhovnom, političkom, nacionalnom korupcijom, koja, nažalost, to više nije tajna, ušla i među ljude visokog obrazovanja. Korupcija koristi stečene diplome i zvanja da bi na taj način dala na težini rečima i ljudima koji nas upućuju da treba da odustanemo od Kosova. Ali na taj način izdajničke reči ne dobijaju vrednost diploma i zvanja, već diplome i zvanja gube vrednost zbog izdajničkih poruka. Srpska akademija nauka odavno nije srpska, a srpska intelektualna elita je pre nekoliko dana na velikom skupu u Beogradu studenata pokazala da prava elita koja sledi duh Branislava Nušića i Milana Rakića i prava srpska budućnost nikada, ni po koju cenu, neće odustati od očuvanja Kosova i Metohije. Nažalost, svedoci smo da prvi u državnom rukovodstvu često citira Vebera i Srbima nameće nekakav protestantski duh i nekakvu protestantsku etiku. Oni zaboravljaju reči svetog vladike Nikolaja koji nas savetuje i opominje, a pre svega zavetuje. Neće vas sudijska toga učiniti pravednima, ni sveštenička mantija milosrdnim, ni vojnička uniforma hrabrim, ako duša vaša nije spremna za pravdu, za milosrđe, za hrabrost. A gde smo branili principe pravde, gde smo pružili milosrđe, gde smo pokazali hrabrost kao narod, ako nismo na svetom Kosovu i Metohiji? Čime smo pokazali veru u ova 3 sveta principa, ako nismo verujući u vanvremenski kosovski zavet? I zato je naš zavet pravda, milosrđe i hrabrost. Oni koji vode danas Srbiju zaboravljaju da se prijatelji i saveznici ozbiljnih nacija traže u istorijskim lekcijama. Za razliku od njih, zavetnici dobro znaju i ko su nam bili i ko su nam danas prijatelji. Sa zapada nam postavljaju uslove za budućnost, kao da je jedina budućnost ona koju oni vide, i još od nas traže da sopstvenu budućnost kupujemo prodajući sebe. Koja ozbiljna nacija je prodala sopstvenu istoriju da bi kupila svoju budućnost? Nijedna, osim onih koji su potpuno nestale. Zavetnici na tako nešto ne pristaju. Budućnost se stvara, u budućnost se veruje, budućnost je stvar našeg izbora. Slika Srbije koju vidimo moramo menjati slikom Srbije kakvu želimo i kakvu smo imali. U tom smeru moraju biti upregnuti naši napori, naša verovanja, naša nadanja, borba za modernu Srbiju, ali onu Srbiju čiji su temelji stariji od većine svetskih država. Borba za onu Srbiju koja je u 15. veku u Novom Brdu imala 50.000 stanovnika u trenucima kada je London imao samo 10.000 stanovnika. Na tom putu angažovat ćemo naše vrednosti, naše umeće i naše znanje, koje ćemo i danju i noću, i juče i sutra braniti pod stražom u očuvanju svih naših zaveta. Živela Srbija!